awusibeke esithombeni ke ngalesikhathi ke usuthola manje na usuqala usulwa manje hayi kanti elani leli philisi ekuthiwa ngilidle awusibeke esithombeni kwakwenzakalani emqondweni wakho ke njengoba ngichazile eqayeni ukuthi uthi mawugula kube khona leli philisi oliphuza njalo and futhi ngeke ngiqamba mangaliba nesidina yes ngoba uliphuza njalo awulazelani lento engiphuzayo ke sike school igeneration yethu ama 2000 schooling ngamafoni isikhathi esiningi oyitawe awuseka madoda schooling ngamafoni ukuthi okay amafoni izinto eziningi umuntu understand ukungena ku-Google ubheke ukuthi kwenzakalani ke mengena bangikhombisa izinto eziningi engachazeki ngathi ngaqondana nobhuti wami lengizowa naye kakhulu okay kathi mfowethu ngeke awuke uhlala nami noma phansi ukuzama ukuthi anginikele impendulo le kwasho usubhuti wami ngalendlela asupportive ngayo because ngiqhamba manga yes wahlala nathi phansi and futhi bengeke ngiqhamba manga ngithi mhlawumbe bese ngimdala ngoba benga 10 years ngiqala ukwazi nje ukuthi lamaphilisi ngaphuza kahle awani okay sengwathola bathi bengichazela ngomngane yebo bangichazelile ngasi-understand isimo okay aqhubeka ngawadla kodwa nginganandaba nje ngokuthi ngiyawadla yes ngiwadla nje kodwa ngingaboni indaba esho ukuthi ngizofa ngoba ngiqali ngangiphila impilo yes kwafike ekutheni ngaba na 14 years okay 14 years yila kade singinombizo khona eminingi futhi eserious eminye ebengiye ngisho ukuthi ukuba ngimbuza ngomali lokuya ngabe mhlawumbe ngizange ngithola ukuchazeleka ke ngitheni nami ngihlala phansi nomana wangichazela ukuthi hayi lesifo uzalwe naso okay and futhi leli philisi olidlayo hayi ukuthi iphilisi ozolidla mhlawumbe uliyeke cha iphilisi ozolidla ufunde nokuthi futhi uzakhe kudleni lelo philisi ke ngoba sengichazelile ukuthi iphilisi elani okay sengithatha ekutheni yena ukuthi ngizozifundisa mina ngalo ukuthi ngiphila kanjani empilweni futhi ngayitshela ukuthi okay futhi mengafuni ukuba nekusasa ngeke ngiqhubeke ngiphuza iphilisi kodwa njengomuntu omncane osanamaphupho ofisana ukuthi azibone driver imoto ethi awuzaka iphilisi alisho lutho kuyikona ukuthi nje ukuzinaka and ifana nokuthi uyavuka uyageza wenza yonke into exactly udlukudla njalo ekseni ayihlukile ngoba nephilisi khambe ngisibuyele emaqinisweni baningi sengihlale nabo esisilingana ngokomnyaka esesisaziyo isimo esifanayo okay kodwa khona bathi iphilisi linephunga izikhona indlela ongadlula kuzona lezo mhlambe mokuthi umuntu oyithanda izinto ezikhala kahle ama-crying ice uyithengele mhlambe iyogurt yakho ulibeke nje lapho mase ushaye ngeyogurt okay abanye bethu njengoba mina ngayitshela ukuthi kusaningi ngisafuna ukwenzela emhlabeni angikushaye indivo ukuthi okay ngikuthole kanjani okay sengitholile vele nama ngizenzanga izicilelanga kodwa ngoba nginempilo nginenhloso empilweni ngisafuna ukuthi nje nezinto eziningi ngisafuna ukuthi ngizenze ngizolidla iphilisi alingilimazi alingenzi lutho kunaloko nje ngizokhona ukwenza izinto ezizokuzenza